Tubahaye ikaze nanone mu makuru ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Uyu munsi reka ngutembereze mu mikino. Mu makuru y'imikino, CAF yateye ipine imikino APR FC na Rayon Sports zizitabira. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yatangaje ko imikino izaba y'amajonjora ya mbere ya CAF Champions League na Confederation Cup y'uyu mwaka w'imikino wa 2025-2026 izatangira hagati ya tariki 19 n'iya 20 Nzeri 2025. Si ibyo gusa ahubwo n'imikino yo kwishyura izakinwa hagati ya tariki 26 n'iya 28 Nzeri 2025. Iyi gahunda yatewe ipine bitewe no guha umwanya irushanwa rya CHAN riri imbere. Mu Rwanda, APR FC izaserukira igihugu muri CAF Champions League, mu gihe Rayon Sports FC izahatanira muri CAF Confederation Cup. Zombi zizakora ibishoboka byose ngo zigere ku ntego yo kugera mu matsinda. Ibihugu 12 bya Afurika byemerewe kugira amakipe 4 muri aya marushanwa birimo Algeria, Angola, Libya, Maroc, Afrika y'Epfo, Sudan, Cote d'Ivoire, Nigeria, Tunisia, Misiri, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Tanzania. Iki ni igihe gikomeye ku makipe y'u Rwanda ari ku rugendo rusaba imbaraga n'ubushishozi. Ese APR FC na Rayon Sports zizashobora kugera kure muri aya marushanwa akomeye? Ibi bizagaragazwa n'imikino izaba muri Nzeri. Hagati aho ngaho twe tubaye tubashimiye ukomeze kudukurikira umunsi ku munsi, kubera ko muri abagaciro kuri twe. Natwe tuzajya dukora ibishoboka byose ubundi tubahe amakuru agezweho. Nk'ibisanzwe nge nitwa Journaliste Thierry. Imana ibarinde. Hasta la vista.